hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu amneho linami eni munawushineni muntu wa mchipopele kwenye katikasa na kuhosha ndeko enzambe mwana kenishiri jami ilanga na twambe chinga kuhwela hadu mwanta Yesu Kristo kaheno hela kwa mchipopele kwenye katikasa nenzambe mwana kenishiri jami penyi nishikamiwa ungani na kuhwela hadu Yesu na twashiko mwana kena ngo ya mutu muzitwa kuyanga mchechi batu bavulu na kulikonekela neza eno akutu kalunga nkonekela shirishana kumana chize chiku mo Mungu nevo muona hanjika twalenu mazukuma tunga ejima aheseki mutena wakuito nyekela ejima aheseki. Yesu wekala kudi chulweche nundi eno imukuchulweja etu namukuchula nawa ne mukutongozoka kwenu mama Yesu kumuwanira kudi kudatera kukwasha neto amini mukwashite nashakama mukukara emwana ino una kuhere nazo ona nukuya kuyi munatera kwa nami kwashite kwa kuherera neto mudaka kubarunga ejima muna muchikompera umuroga ndi mudaka rumbi ndi mudantu amina ndi mudaka kuitia kamuna chinu kuyena kupompa muna muchipompero hinu kuimana kurondana kurumpa nkwashi na kunkoresha nkoresheri mu njira indi hamukara dinu amini kutatika hoku kuherera nama amina kuherere hinu ko yakudi Yesu nuko muwani na hamu hadi chinasegerere muneuri chachwa Yesu kumwani na kudi necho endunti yenu chukosha bamu ya wani chanto mwandiruchi tudi kwasheri mwanda Yesu chasangukiri tutirira no dinu tudi hamwani mwanda Yesu chasangukiri walejera nyindi yenu makashimni sangwewa walejera anani kandiche amba atumbanshi internet nindi yenu mageringa hi makashimni sangwewa atumbanshi diyan tramchidi anana sambi kumkwerera ye Yesu chinezi kuno yenu no mara kureja chengi neno hampata munu muishina nuwaronga n'umukosi dichina kuosha chena sone kumganda wanza dichina kuosha yeji mwetu yakwanshi mukakwa mwina Yesu ho dina kwere ni nami dichira kwira na ntangi shide mwaita yuma yinde na ntemeshwe na kuleja kwa akwe chikulonda ni wena yana ke ni shidijane chinangana ke nuni nami chatekno china kuosha amana asambiri kungana ke na shidijame akumkwerera Yesu dichina oshumganda wanzambi dichini nami hakumona shidijama na jana ke ni dedina afumini kuiza goda akwe tunireje wena mulo mwanjesu dichashimindi yenu makashimwe enanga muganda muganza muni mukamina na kuosha nawe ukuiteja nindami na ronga na twambisha nzambi himuro ndimu mwanichi ochinenzi kuno munatuna gosha na mami na ronga inehi munatiko mazwamuka na kama na kubadika inange niyo muna kureje chengine nawo neweti ya wani munatera kwenza kudama ana atumiwe muronga ya the watu mbanje netu tieno gachina gosha yenu yemna kubola kutisha mulo mwitongo zaka yenu mwekala dena Yesu wenu wachenga ine yo wona utakuherera yakamurongera uzumba mukingana watatiro nono wakuherereri waliche mukosi enga Yesu wafunta muihulu chafunta muihulu yena nashi atumanji chwindana mkuwereri aina kushimu nanka sangwe ya wanta wanzambi chinateka numwa chantu homwa. Hello brother Hannah. Fine, thank you. How are you?
Please, we've been delayed at World Hospital. People are having questions, so maybe I can send a few of my friends to come with you. Where are you by now? Okay, we are by World Hospital. Thank you very much. Okay. All right. Okay. Aha. Dichichidingana. Yesu wenji na kushimna nsamu ya wanda wanzambi necho. Ya mwini ndi. Ilanga weki lindi unakufunta kudihi mwiwuru. Dichu wakegele mudi muwindi uchwaleku. Dihafu mina kusakula na chumbanji. Haku ishi ila mudimu. Wako na kushimna nsamu ya wanda wanyi. Wanzamuna kumona ndi. Dichi chenjili mwanta Yesu na afude na afuntide. Hakufunta mwiwuru. Hakushimna nindi. Naishi mwikala insahu. Ijame mwina kuilisha chumbanji muna iti nyuza yejima. Ana ejima akumkwerera yena anekala chumbanji twindi. Hakuira wena na yanake ndenshi dijao. Nuwena atachiki mudimu kwa anakureja anyi. China kuteka no china kuosha. Hiya na oshi nao mukuru mpuwa mchipomperu ho diwatera kukuleje izuda nzambu wanyi. Muka Kristu wejima na mkwerera mwanta Yesu watera kuleja mkwa unsangu ya wamwinu na mwamwinu ye. Dimazu ina kuzena kushimuna mkuru. Chine nzamu na kushimuna. Chinatami. Chinga ne nadi ngamkuru mpuwa chipompelo. Chinga ne nadi mkuru mpuwa chipompelo. Inehi mwana. Mkuru mpuwa chipompelo. Tuna kuosha kaka. Mama. Mama. Ukone kele ngochi ndende. Wahajike honga lukoto. Hajike mwana. Ina kuosha ngana. Tuneyi munu mwetu mu Afrika. Ne kudi antu aburiru kumwiruka nzambi. Yetu bendi. Mwana. Twadenga kwa nshindu. Netu ndi. Mwana. Aha, enjiri na mazu akuyinzana kutuba rumuna mwaka twikaru kumweni mwanitoki ndi Dimwa ndiarete rizuda nzambi duarete rizuda nzambi so owarete rizuda nzambi enjiri ngana kutureja ni last week mande makata muna utangisha mukati nindi mama tata wabura kumwiruka Yehova iti yako na kanwa keyi muronga utamburi wa mwini amini dumuwati. Okay. So etu ana mazu mwahita inu Afrika yejima atanda kusambira kudana kena shidijame muronga hinu kuronga neteji. So hakuira deru ho ewu izu barumu ni ho hunena wa kuitia na kanwa kamine nishikanu ho hakukuherera hichuma china umega ndechi na tukwashi wanyi omdi mazu mwadinga omdi mwadi kuhoshanga nirombo kuchanti shakamenu shakamenu mwana mwana shakamenu muna kumona odi mazimu adi kuoshanga muna moni dichina oshenga nami diruka ngaineti iwedi iwabra kuti kuruka ngadiruka nga dichi dichi chidingana insangu ya wa mwinu ina dimen insangu cheya kumuhandira mwantene eringa hii ina dimen ne mazimu na oshi nenu yaka yejimi ina iti munyuma mu Afrika tunadinga na kutongojoka netu hakwela munchwa mwana kenchinga da dituma chiteruka ninamdi china oshi namdi chineriri yakutachika kubura wakubura kwiranga hii kuiruka muna oshi mkanda wanyi wanzambi impinji nata chiri kutanga mkanda wanzamba maweni hinu kuiruka muna oshi mkanda wanyi wanzambi hinu kukuwerera mu muchima wami kama na ina yuma inerili hidi mwaya muchima wanyi wanzambuko hera chu ancho na dena kureja kwa na chinga dana ken yaka yejumi ilango mazimu mkanda wanzambu mos tuikuwerera twatera kuhimba tuna watu kuosha ngana wa neche dana kuosha nukuosha ngana nami ami mukanda wanzambu na swane kinawo una kuhwereri kumpu una buri kumona na mesu na kore so amingana na kuhereri wo abingana kuhosha na kutureja na kutorora o mumwa yiri nyichima ye mutima wa uneyi wena do ayiri mwa brako ya mutima wanzame yetu na kuherene lu Yesu dimu anda amina barumuka mukubarumuka chami hinu kukumukuherera Yehova mwaka ni wanu wa mwini. Okay. So mwena muna dimutu ayade dimutu akuherera de so hakwete nyironga wena bayetu chenu ngatino ndo wena na mazo alifumishira kudi chenu nga mama emwana Studiano amaseki ne imuna kwa kushikola anakuitangisha kuti teacher umo oyume ena kuitangisha dina atangisha nyana mavulo ilanga yume ena dina kuitangisha ya luwa ilanga iko kuinza teacher wa chengi hakuitangisha yuma yoloka enu kuilanga etuno kuyimana mukutwale amna kuhana mwevulu ntiyeno china kuhana mwevulu mona nje byabikalo mwana dichina kuhosha nami chumona neja akala mwana dichine kunezide teacher una kushimu na mwalala
Ni mukutwale kana kutira ino yina yuma ya aluwa tai ndi mukubalu mnaitongo shokeri mutira. Ina nyikanda kuyipa. Munakumona ndi. Mukwira ngai? Natuangia kwa lumu. Kulonda mulonderi yuma ya lala. Di yuma ina kuosha hano. Hela tu yuma yaka yejimi chunadina kutia yuma ya mchidi tuilekenu. Tulondere nwizu danyi. Tutwafelelele katuchukuyalwa. Tutwafelela. Dichiti yenu ngadinu mama. Oyima imwa kuwereleri. Yasoleke wa mukanda wa Nzambi. Eyo. Ya mingwa momo bamba Yohana apena kuhitambo. Alumukeni na kupilila milonga yenu. Alumukeni na kupilila milonga yenu. Yohana. What do you want verse 1? Alumuke Yohana mpapatishi. Alumukeni kwa alumuka milonga yenu. Pili lenu ngodi milonga yenu. Katwa ipili la leze milonga yenu. Batujimi kaliye twafelela yeki. Hakuna kambo shikaringa mweka. Omeona kwambula mchana unafuruka mazongo na evili akanao. Osana nasunga anawa. Rizuka zetu na hulimwe. Ya kwa Mungu kuwanga mtu abangie kufwele. Kumujimi kuyamukachika abantu bamalikoneke atu. Oloze chochi mwetatu. Numba mtu mwaya mze mulihuka na kulikoneke. Na basana mpulula bene masenge no munambula nalo. Hali umwena soko kwa nkalunga nkurukutisha mcho chochi museme. Mwana chochi mwetatu. Chisemwa dichina kisi izuda Nzambi. Tunamwene. Chisemwa chawayi ndiri chatulendereni. Necho awe necho. Chief. Mulonga taleni mukanda chinezi. Anatuleteri ina mwana inyikanda ipanga wa mission wani inyikanda ipanga wa mission wani wale jana Bible Society ina Bible Society adina kuila revise mlo kujuma ikwa ya ilu translate ya luwa anakuiwa isha yuma mwihaterera anakufuma kuyima ya luwa yakiza kuyima ya luwa eno ndako ya kwa mkuchechi. Go and stand there. Kude chuma chimuchina mweka shi kuikara hone chinekari chachi ya muhumu wanu. Wanu china ngeride chachi ya chinekari muhumu wanu. Dinu nam chinere chudaka kuiti nechunere. Dinu nuku na anatuteni nao yenu na kushimuna etuda kansa nguyaiwa tutukuyanga na kushimuna anantu kumana kuna kuinza motoko ku yenu muimani hana mistana na kuisenda na kuyakuma yengo amakwao makinga kudere gatutune owana kubura kuya makinga ya mu motoka ana kuinza ho ejima ho kuna huyana kwetu taindi chukuikaranganga muntu weje mwana mkweli mwantesi mwana kanzambi indi mwana enga kudi chuma chimuchana soni kumukanda wa Nzambi ne china dina kosha u chakadi kuiteja chakara ho muntu ho nukumwiruka ngai nami muntu ne karide ho muntu wa Nzambi ho kulonda tudi bombi ninde era chaduwa wa hera suna kwenda na musa nguyaiwa ilanga di chuma chedi kulonda kana chikuwele chakumkuwerera Kristo dichinu nukumwiruka ngai amijina de nukudiruka ngai nechuna dwani chatachi chinga na yuri necho ngiruka ne amia mkahinga chinga nasambira kuyiruka necho ya chinga una leji dichinga kusambira kwera ngai ukuleji ni sangu ye ni yidimu akwera wiruki ne mkwechi mga Kristo ni yena chinga usambira kuosha dindi utiyuma yakuwererai amna mkuwerera nukuosha nami nakuwerera Kristo Yesu mudi mwata wa mukosha na nindi mukwiruka nindi umukwechi kama na umuntu wanzambi ubambo ukutachi kama unatweshi kumtala wo muntu na kumona na mesu nayo muka Kristo wanje chinga muna washi ni enga dimo mweno yenu kandame nu motoka ingire nu motoko akwiruka nindi kama na shaka midi bambu ja chinga go in the car I'll find you. Dikumbile ka blast champ ngetushika nawo. Wakeza twaka diwe na tuwa. Katuwana na watu. Yetu mumuna tuwana twatondo. Iranga chinga Yesu ho. Herai mission. Herai katolika. Herai CCC. Herai new apostolic. Hidi na ngovu yako anakera muntu shidija huko. Lero antradi na watu priest muipompelu. Nao ne muntu na vulumuni. Anatweshikuya kudika priest kulonda munangi chikasa chindi hanka hamutra mulombereri kulonda chindi eringa hi ajana keni hinchwambi ya yeni mukwakwana kena antru shidijau hinyi Yesu Kristo
dichine mkumkwera mwantesu munyichima yenu nenu ichamwini chenu waifuriri hanshidi jenu amujikiri muijamu ilanga hefu kuda mchisatu wasangukiri mukufa inu akuyana kena hanshidi jenu chaswe jeri nzambi kukenga mpata munu muishina wahenu mwanindu muho kuronda muntu kumukuhelela Yesu aheti umu haye nyaka akaburu kuiranga hii kunonga muntu kumukuhelela Yesu ukushinda mena hadi Yesu nindi Yesu ho udiyi diwamfiriri ami wachengiko kosi muntu yenowo ukutambula wumi wa haya nyaka hakamona kunongaku dichiluyulu dinao enu muna pompi hanu ejima inshidi jenu ajana kena deta hindi kanda Emwani amine hule nami enu muna ushineni muntu kwa mchipompelu kwenye katikasa na kuhosha na yako enzambi mwana kene shiri jami ilanga na atwambi chinga kuhwela hadu mwanta Yesu Kristo kaheno hela eyi kwa mchipompelu kwenye katikasa na enzambi mwana kene shiri jami penyi nishikami wa ungani na kuhwela hadu ya Yesu na tuwa chiku mwana kena imrasa gili mune uli chachuwai muna nuke akulusi champopelu mwanta Yesu ampopelu mkachika makombanga hii ayeri umu chikasa cha chidiro umu chikasa changa cha chimunsonecho ona umu wa mchukiri Yesu ilango na mkwao wa mkwelele inyi Yesu momtiri akulusi ninde inzambi Yesu ngana kenishi dijaka waosheri nindi wakanganu kanga Yesu chiwakeza muwanta wei momtiri na waili kuchipompelu na koro chikasa nindi kulonda dana kena mwana kenishi dijeni ne hindi wakumi nini hoda ukwelele nindi iyo Yesu anapopu hamna necho yena walonga wabadika etu mukwa hinyi hichamwinu etu yetu akwanshira washidi chamlejeri mkwao ninde ikutia woma kwa inzambi nei umuntu ana mpopi akurusa kadi muloma ilanga eina nami tinatutereri kuigara hanga akurusa namo nindi dicho airi muchipombero chanyi maka mwana kene shidijini kosi munamoni nukula mchenga mwana kena nyilonga yanshidi kuna tueshi kumweka na kudirunga deji kulongani anu itu di Yesu duwa undu hosi Yesu wekala kuirungani kuiulani tuda kuenda nindi ilanga wekala kuirungani kwejima necho kwejima emwani zambu wekala kwejima kunu kumunenzi kuchipatela ilanga Yesu diko twili nindi mula kumtia nchina kuhoshai ami Yesu wanyilanga izu dindi didinda kumulumbulula Yesu yena muna tuyende tunayikwashuku emwani ichine muna ukenga kutambula kwa nakene kwa nyilonga nchinga mumkwele rinyi Yesu msipiritu yeye aweneyi Chinatega nikaka muchima wewe wilukine amwache ngakunga mwinako kosi chinga Yesu yono ipinjimu mkuwerera yena kweza muchima wewe ichwa chimona na meso mukanda wanzambi o insangu mos inzambi nerukinshidi jamjeje ilanga ina naleji nini neno akene yakwana keni mkuwerera mwana Yesu Kristo kuna chuku mkwera nshidijana iringa hii anashana kenere jina diana disune kide mu mukanda uwawumi uwo muneka na umwanya omuzanga okuwagana okudimona na mwanta wa rubanji ifugule noli nasagira umwana twalenu mazukuma tunga ejima aheseki wakuito nyekela ejima aheseki hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakaitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka